irasubiza Moise Prince wamamaye nka Prince Killz yatangaje ko yashyizeho igiciro cya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo azajye akorera indirimbo imwe umuhanzi. Ni icyemezo yafashe nyuma y'uko producer Element wo muri 155 amaze igihe akorera miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku ndirimbo imwe. Aba producer bafatwa nk'impanga hanini hashingiye ku buryo buri umwe akora acunga undi. Ibi bituma Bruce Melody agira amahitamo menshi kuko ashobora gukorana na Element cyangwa se agakorana na Prince Killz. Ni nako bigenda ku bandi bashobora kwigondera umwe muri abantu ba producer. Mu myaka itambutse kugira ngo Prince Killz akore indirimbo imwe y'umuhanzi yamwishyuzaga 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe muri iki gihe yafashe icyemezo cyo kugera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Element mu myaka ishize yakoraga indirimbo ku mafaranga 700,000 ariko aherutse gufata icyemezo ageza kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Aho bitandukanye nuko producer Element amafaranga akorera hari ijanisha ribabarizwa mu ifataho, ni mu gihe Prince Killz yikorera bivuze ko ari we wimenyera ibyinjiye. Umubare w'indirimbo Element ashyira hanze mu mwaka ni nke cyane ugereranyije n'izo Prince Killz ashyira ku isoko. Prince Killz yavuze ko yahisemo kuzamura amafaranga yasabaga ku ndirimbo imwe hanini bitewe n'aho isi igeze. Ati sinumva ukuntu nakora indirimbo 500,000 hanyuma mwajya gukora video ugasanga umuhanzi arusha miliyoni 4 cyangwa se miliyoni 5 kandi aba ari njye wabaye wa mbere mu gutangiza uwo mushinga. Uyu musore washinze Hybrid yavuze ko adafite gushidikanya muri ko hari abahanzi bashobora kuzamucikaho, atariko kandi nzasigarana bake abari nabo mu mwanya uhagije. Yavuze ko azabahanzi yagiye akorera indirimbo bajya mu bihugu byo hanze mu gufata amashusho ugasanga bakoresheje arenga miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda mu ikorwa rya video. Ati kandi ubwo nge baba banyishyuye 500,000. Kugeza ubu Prince Killz na Element nibo baproducer bahenze mu Rwanda mu bakora amajwi y'indirimbo. Kandi hari abandi baproducer bakora indirimbo bishyuye 100,000 350. Prince Killz atangaje ibi mu gihe aherutse gushyira ku isoko indirimbo zirimo Print ya The Ben, iyo foto ya Bruce Melody na BNM, Forever ya Lisa n'izindi. Urumva ko bano basore baba bihagazeho. Uzokana subscribe kandi kuri nzogera ujye na update zigezweho, ntukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show. Ujye muri comment usigamo udutima nimba ukunda update tuguha.